Omukiterane cyo kwendera umwaka ekishikiro mw'abahango by'amagara abatura bashabiro kwetantara kunyamarwa ecyakubasa kubarwaza no kucumbagiza entasya omaka gabo. Kubanchenda okozesa amaro kumanya kandi agora kumanya percentage yako kujango ubone kufuna kasente akuwahereza abana akuzayishura abana bagenda drinking what you think you are drinking. You are not drinking what you think you are drinking. Teka unonywa tichoriye nonywa. Munana ari 10 abanya-Uganda nibanye bintu birumwe butwa. Omukushaboku abatwire bakwatirira entunguko mbyanga basimirwe. Akwatarise n'abazira chairperson wabo bakabasa komeka Katereza Primary School bagisiya bina mushanga. Erutunga kurante kabeine cya katano. Konkaka kora byagiye kurugaka sika Katereza ine P7. Kokore bakasi ka fireworks waza kugeraho ka fireworks ako kuhereza abantu aba abahereza ward ekitinisa urukwetekanisiza Baza mafuka yiranga fuka yereza fuka ebishawe kisajyo ulizibawe kompa byabo that's a capsule overflow. Ortera Noru rushakirwa ba Katereza Festival Coalition Against Alcohol na Reach a Hand Uganda n'abandi. Umugandi omuri Kiruhura omyanya tari yemwe nemwe batire fireworks kana makanisa gagizereho kushaba okusibura 2025 no kutangirira 2026. ni muhagira abantu abisemwe mutazagarra mutarwana mutazumirana mutatongana uhanga yakuzire yagizirata yamutorine yangu ruhanga akato umuntu ngwakore habo kuba noreba Bible eceberagira 28 negira ngo imwe barurira karyanje kumurukore bintu kubagambira ngundi aho mugisha matungo ganye mbaho mugisha umisiri yanyu. Ahari Yakobo Covenant Ministries batire fireworks okutangirira umwaka. Ekanisa kwa rubuzara bayagira achievement kandi tushabira abantu bengi bakira ariho ubujuruzi bw'abantu abakizire abutushabire kandi nugo mu mugwito Gasha kwa Sunday Kabaragala William na Tulyamureba Paul.